Želio da najavim ove gusle. Radovan Bećirović je bio narodni bard, pjesnik u Crnoj Gori, sigurno posle Njegoša najveći, koga su špijuni UDBE, oni napisaju one čuvene kompartijske jame i kaže se za njega da su ga špijuni UDBE pratili do groba i onda im je on šmugnuo u grob. Znači čitavih 60 godina je za njima i on je o guslama ovako rekao: 5 vjekova srpske gusle mile, utjeha ste mome rodu bile. To je drvo s jadikova panja, puno sile, istine i znanja, pa zar danas da se rode ljudi da ne čuju kad Srbin zagudi, guslama se Srbin ponosio dok je krvlju poljanom orosio i to su mu zadnje kletve bile, u izroda gusle ne visile. Kudijen je gudalo gudilo, tudijen se Kosovo budilo. Eto, s ovim stihovima da najavimo. Da pevamo na desnoj trupi, to je mnogo dugo. Ja mislim da pevamo dve pesme, ove isto vremenske, ali krasne. Mila, u vremena
Ave